Ajola tek total Lango News Channel kita me okobi ukari chabi to karcha ni da hobinu dugu gina pira tek total ama hokobi kom bediot kita me program anti ukemo neno ni bediot ubeda ber kushu beda tie maro beda tie tini ni da ho ubinu leyu tamma pira tek weka kwankare man me jollo DL Okello wek medde ikikana me wehwaye chabi to karo nyaberu Denish Ongora man Lango News Channel poyo me subscribing poyo me liking poyo me sharing the videos amenu Lango News Channel kan poya tek tutorial achalo kobere anabedo DL Okello amanya hokeru tam Lango News Channel poidang Denish Ongora ikaro kara achichokine apoyo ubino leo kop ame kemere kere tien kop umio jo chaho beri yiwudi ya giki inoni kini chokere da hopo ko manano abina tao ena de binu chikara me du boru me binu le yokeru dong ichwela me miralo ba me we kuri ginu petiye ngoche yin miriti yin ngata me put pero inuo daho put pero inuo icho ichwela me miralo ba ichwel ti apol tutwal ti yoro kene ayine neno kiremeta kwaro mono dang pira tek mogo ngio ilain me achwech ame wudi wara chucha papat ko ne ka yin mi no ngawete tima mana man mono dang pira tek ikine no kena pol ento achalo adiro ikoman pira tek me wuti rot to piny me konyo lwak ana binangia tutwal kuna choho karachiel ngech achwech meti buka chel achoho karachiel kom meta kwaro achoho karachiel kom me klashi atekelo man karachiel umiyo ana katu kere neno gina me atia luong ni DLA to Z approach meka yini tiu kere romi inua wote ber DLA to Z approach ngomi akoni A to Z approach nyukuta achiel ame chahare na Z nyo A na Z tikere tien kop apire tek ame miri yini lobi wahinunga wote ber iteberu na ber mando mia kone nyukuta achiel ame neno ti chahare A B C D na Z tikere tien kop inuongo daha ber nye chwa ber amando kweda achiel mena machiel ubero enyo mano chung pH amhejo bero mwaha ka yini nunga woti ko ingi mwaha mere bara wane Uganda kan ukobani kai miro dana me mwaha mere pero ma parwe boro itoro chik miratina tidi kari do gamu ini ngo numa no pod pero ma mira pero ma nyoma nen ba chale video yini nena mo manu gina chiel e ka do hene ngi mwahani inuoni pire tek tutwal inung dana me obero aluaki ka yini bero aduongora me ti mwahapira bichel tunung nyaha me mwahapira rio atindi ankau tuwe okere diang adit pepuru da aduonge mwahapira bichel me nuonge mwahadi adunge mwahapira bichel jama pola ti ungiye kopa kwa hayot kome kere kita en gwa hokere tiu doe mogo me mwahapira bichel agupu gidope goro kondo nyobo jama pola en ti mogo me ti mwahapira bichel put bere ba nyok diel kire nyok diel jero kere ni fit no puti kakare dong anati miya pohone ka yini ti mwahapira bichel ina duongorno ite nungo daha me mwahapira rio daha no remo mere poliet pudang holo tamani kare chomiri mere ikabur eto yin igede dongi chiel ame nyuru ni beruni roma balle ko ye no pe chobo miri mere duchu unyo yini daha moro me mwahapira bi ite nuongo awoe me mwahapira rio daha ni dado tuni karame
kidi wai malo ni endo peneno tuni kana ma wan lo ni menopause ame miri mere da do dok chien eta wobini nu put kiti miri ni no en ribe de kere mate I kaburu karo kene dang eno no doge ere kuni mate da do nu kero mere pe kome da do tiu tuo ame kai bedo kedi lenga I mea mot ame man mi obedo gi balle ko donc pire tek twal ni ka yini do nyomere ko ngi mwa ngata yini nyomere ke den yina ko mwa ni romo mwa dana no kono to twalere wok mwa adana cho miro wora nyima nyim anok ikene me mwa dek angwen abij ikanweno no peraj pien ena wana tiu kopi ira paro tin ko ba ngomo miyo wanda ho tiu ngi yu kana teka ko pa kwa mwa kare me cho lo me adaho tuni chawa me adaho woti no ko me cho iyora ngo nywala me mon nywali woti mi yu goro woti bini komgi te do bere ba ramuna rama kere mon tiu na ko ijokon daho chokore tiu jama pol ame miyo e kare inde doka goro cha nu chigni puti kere gume chwagi nen ni chocha chel e kare me abaha Daudi don goro yote ko ni nuong kong mara yoyot beda chokere we kong bedi kamo liro mere kong miyo enang nuo kwa mara yoyot dong pire tek me yini tino ko nena mwanga ta yini bedo kere ti mwa kene ka yini kwanya dana ta penuo na haworo mande kela lwaka tota mande okela lwaka okelo komo lwaka totere okela lwaka papere magi duchu jobere loke ye dong man pire tek nyukuta hey pire tek to twal dango nyone kari ni nyomo ko ni Muhammad ti di le yin ko mu khani ti di nyana Muhammad ti di man pe lwaki man meche ato gene anana jo kana me nu cho layo da cho ke mo ka a parwie ai ka ti mon kana nyo jo kana nyo mera me mo hagi ra mongi ko di mon ra bernio ker ka de ngale de nyo unu ko kitu ko kop tikiti anena ko ni kite gwa he ko mi pire tek kere pone moro ni ti jo kana bedo korachego akom no ti olongere kanu ame ti mere tek aka ko bope chokore wane ro kwanyo dong moro ka do mena dong tiri po dong no ti mere tek ka yini nenno inwoni puramo ti gino kena pol aka ko bope pole wok jo mana do ha chieki tenge ngoi chamo gine mato ti tin mere yo ler en put bere kiri gupu e ka ti jo kana no do bocho ame pi bore ri cha kore de gon ko chon ka do me mero ngo gi kwa yo kwa mo ga data nyoda yenyo ko lo jore bero no men te bera goro dong iti nungni I chawo kene muaha dano apo rong ye berie na dunia pari ni ko kiti ni gwa kere pire tek twal kiti dang do ke ginati yelo jo ko kwa muaha ni twal o kai ni wori chopo kwa raj onyo guma raj chego to ko chwaro to ko nuongo ngata do poro beri dano te bera tek dano do para kene kuna no ngata ro konya gwa kiti no konya gwaka anade agwa hare kere pete para muaha kiri pola kare ku donge kanyo chego to ko gina do jo tiwo ko ni da moro di kuche maro chanu romo do goki uto nungi moro nok tutunga mini unya min toti ena do to nungi moro ko konyo gwaka wa duong nuwa po me mohano tie ento man wano tu lok pe jo na kaput pero chako wano binu do lo ke jo ame o megjo balle ko ngo amiro kino tim ichwela ngo ame miri ni lobe dong mano nyukuta amo bero hedge wodo pa ba mano beauty te kibero kere dano yela teke we gam wangi kari Muhammad ti abere po gam wangi mondo bal bien kuni te wote nungo moro ke kana chila lo mano kono neno mani te bero beri atema po ya wota moro ubino bero kere chege la kan te nungo ti mbarara te go echi uli wando hoti kanba a chuj loko chuyo mone kanda ka papa do chuyo ko te bero baba po mombo yo jore lo kilo kato kare ya gike wota sha ade torko ubino no da hakane kucha peni ate ko ni nyera wa kan peti ka kare neno papat dong ngata yini kwanyo kare ni mitu beru kere kare cho kare da ho miro kon gambwangi chilere kon bedati ame kare de wori no mene pe wa tammi pedang chunyi moro teriye
pienu chilere tu ye wangi maran mera kadon neno mono kene ni ducha teoro ba chori ta wula wulok pila da tamu kinuru pin neno na dong tika ikome ka bonyo ko minwe ba tola ni na wang koni da ko ene neno mo dong mano biru gina chela me pire tek to twal ni shila dano en chilo ni da pire tek pien korri ubanga ye ya kinawu ka pe ogamo wa itino dokte bera chal kere joda pe miru tingo na hatini unyo yin pe mire na la nganya yin te nung mara la nganya pe na ka Muhammad ya ba adong ka inwala tino joda ko ni mando la la pa pere ngongo ki manu pete gwa ko chunyi dong chil ame yini miti kom dano kai miteno die nyere mo eno die nyere mitena ume kongele yin mo eno ume kongele mitena tikere kere mo eno tikere kere chilere mi rwate kon kere mirini chil ni bedo ka pe daho ano considerare ya me chora no chilo ti kom jo duchu winyo koni lono chil wota lono po chil daho no po chil don wanu ti kwaye ni ka yin puri chaka chaha nene cho no gam wangi chili come me ina kai wor kana ne cho kana ni bara pe ha moro dum pe eno kai in meri pe gam wai amede do kari ni ti bedo kere kakanya kanya pien kai ni no na pe gam wai pe ha do ti etiene na hanyak ko yo na nyute yele wu irwade kere ala ina de me yedo ka yo to nyuto jo ko ni mega do da chila la wi lo kere si jono ko kida gen bedo kere kare ti wor yo kita gen temo kan worana no ngiyo mak bode no ngakucha pe miro nywako yo ko rudong bedi re kwano no kere pone jomoro gino pupuru megiki abora bore meri nyutudo berata taka neno dong inung ename moko ne chil kai no nyukta mo bedo heitia ber eto pe chil wek bedi pien mano biro bedo pe ko yodi ameng chelo jo ko ne dang pera petak to twal eto i bible la kai ni war nan mo mot na jo anu war ba ta kien nyurne ginu dang kom kwa dano kom jo neno dang ko ginu dang dushu nan ba la kere Rachel momio jako maro Rachel pen leo ko ni wano dimi ento Rachel no muanya mechel neno mano biro kala tema ko kunu no mie Rachel na machiel tema no bere pe ate miyo Yakobo te bero kere monario amo bere mege nen itina Laban dong chielo pere tek uore no kene cha onyosi si chumpe karakter kiradano kiten timere kede kiten loko kede kiten kon kede manono wano luni temperament utikere temperament sangwen ame mana binu dugo ye medo ko bi yore kita me kiradano timo kede dano weki ya giki inge ko de ngame romo nyomere kede nermo dong karakter pire tek weru tu wer ni chila daho ti kirre winya ko ni daho no chilo no kire chila tu kirre o mio però bere hot kirre man kana gera mera inko nana eno kene da eno kena chonye eno kena ka tuni yakina jo eno kena kuo eno kena chot eno kena lonya cha ginora te tiro baba dana ko ginora te tiro da ko amana no uyete ko donc kayini nuo hey tia ber beauty tia ber eto kireno ami wat pa bede kireno do balana ko pe mwa ga beauty sha dushu wana word neno ate ko bi waluobi onyo percent pe dano bedo aluobi mia chiela ber eno ti moga me yoba kere mo kene kone manonge kamo kai ti above average lile nya kere men pe ni na ti kere goro ni mono ka ngira ka do di macha doge temperament ate nywako keru unde te nyang wono mana bedo pen ko pa chiela pere pen ye lach kira dano ginana ti ko boni luak kaput pero no mon kere cho luak ameti no gi miro nuong ikwaye gi miro nuong pe miro bonyere kai no mo hadano ti aber chila gamo wai kwedo kira dano miro kare ala lach ame cha moro jokunyi kwedo penti jo kene ka tikedi mi ni kire ber aka ko bope endo ka ogele kene kire bat do manu gina chela me dog miro nena karakter kira dano iyonge si owere di
mano da dignity dignity kawano kobo obedo ruam me wara me kuogo meti kom dano when dano kone don't lower my dignity pe duok ware koma piny pe duok ruam ma piny dana me nuongo mire nuong dana me ware ame kayiniti bedo kere pe lowering your dignity come here por kayini nuo dano pien Muhammad tia ber shil kira da ber en o ka tuni chawa me aloki chimi kin lwak alo tela ni lana ni mani chia ngani chi kumara Denish nyono pengi chap uno jo ti lego jo mule ti nyima chwe te bina mukare kek aya utuni chama uko ni unjo ka kana ugamu ni chem kana je te ya pe o logru ma da chana yo duo ko kana timo lani do alana nana mom ka cha da me ka ko ni mani chika ngadi mono bero chwa ngadi pero lare don mi request dana bear ni is such a person of high dignity pe Okello le wuchi koma is he or she not going to lower my dignity ana bedo ko dana chalman Muhammad gireti ber chilo mere da ogama kire dang ber ento rome waro kono ame ana binu nungoni bebe do kede tena konga mando gina chel ami mire nen ko di ni par ka yini bedo dana me da ho binu wope ka titero lo nyikomi binu te choketi no duchu te kelo bori do kala te da ate kon ate to ba ko de chier yo be da lo khere ngogi ami te jo duchu do nge ni jore do pet ko je pe pe don ko neno ame ka tugul wen tuge kin lwak damo ke ne kele usikomi man mi ot pe bede de ber woti ni ka no du neno isha mu mego ni raw tie kwen ter bo japat manono ubedo mano bedo di were ubedo educational level rome kwan ko pe kwan tie yele yude pol total nen ko ngata me yini bedo kede rome kwan nere kede ngoame okwano ka yini ngeo ni penge ochoyo nyingi yini wuoro tero nyomere kede one PhD ningo ero nyomere kede professor ningo ikubere gunu ningo rome kwana ni miyo ya wuoro ko te yindwe dong pachu rome kwana ni miyo pe wuoro kede pieni ni kede lewu sikome rome kwana ni miyo en bira exposed bod jo okena pol rome kwanere ni miyo rome kubere karo chwele ginuru social media perom kwano ucho ginuru perom kwano temi ya poka bere ya kina wu miyo chunyuru ni moro bwale pien joda bero chayo te bale oruko kai pone gina dano kwana da dok man pirete kop kom temperament anena ko buja ana binu chano boru kodi dana ngoame pore me kwano kodi ngo kere pore me bedo te ko mere kere gor mere tika kwen da ginu da kom dano da cha ber ga kala cha ya cha ba wata mo binu no te na nya mo nya cha dano mo ka te ko ni ya te yindi mi ti cha me ti uni kwan ni ko di cha no mar bero me to me ta mar we ko a cho guna wata cha tame ko di jam no peti na no kong mon da mono da ta cha lu dai bera me ni ti kera kala kado wore workshop poro yin tam ni wore gino kane nano ba wano bo long pengi dong rome kwana dano pire tek total endo mi otamone apo pe bede duong total ya kino kangara ndia medo mere monda meri pen ko ngain rome kwane mi cha moro kire me mako chene da bedo papa ngara te chako ngala wotere neno tekani mungar ko chena entia mako kar yin peti mungo tiche yindo tiyo kene nena ba tich konyere pe pendano cha kwano tiyo ko malo wano bedo kere jo apola ma aduge me kwano miyo getuni roma papat te lakomon te lakocho pen nutware wore labaho beri boma don wore workshop na jo kene mo wore parliament udun kunu te lako bacho ko neno mwa chala karo wore parliament nuwe cho anyen tinen
dong rome kwan pire tek piu neno no wanga piny ka ino ng'atoro ni Mohamed tia ber chil kiradang ber perong dok rumi piny eto ko ing'i ni rome kwan ere tie ni ngo chane ko pe kwan po bedo gi tuku eto diel hmm rome kwan ni eko ni rome kwan mite ni jo dusu mier bedi rome kwan na roma nga mi rome kwan ne bed malo nga mi rome kwan ne bed piny winyere me yot eno bedo gi nama chiel cha moro da hada rom wora nyim ti cho da rom wora nyim eto peka do tie mon no kene ka wora nyim pe mon duchu tene ne chware wanga piny ena duke ene te nungani bo te me ginoro mire ne cho akele chake ken te mi ye chako tiu gi mere moro imong dong pire tek me pachu bedo kere ngech ento niangere kere wore ye pire tek to twal na manono ko pa hakwan educational level after one over f Young one worry F better therapy episode mena Mario man porugika letter kiken utiu word letter F ke letter so kana mabinu episode mena Mario ama here kere jammi ama miri yiningi apot pe yero dahono nyo chono mebedu chuari nyo mebedu chegi manabo Lango News Channel. Thank you for watching Lango News Channel. Please subscribe for more updates.